First of all, equipe ya Arsenal ni equipe financially yinjije byinshi cyane. Byinshi bigaturuka kuri Premier League yatwaye, ibyo byinshi bigaturuka kuri Champions League kugera kuri final, bigaturuka kuri bonuses bahawe na sponsor, izo sponsor, aba sponsors bayo twabagarutseho, Emirates na Adidas bahise bahereza bonuses Arsenal ikimara guterwa Premier League kiba Champions of England, kuko nyine the more equipe twara neza ukigera kure, uko performance iba on top, niko nyine nawo visibility igenda yiyongera. Uko kwiyongera kwa visibility bikajyana no kuba equipe nyine iri mu murongo mwiza kuri level bavuga bati we can still invest in this club, we can still invest in this football club. Ibyo ngibyo byose bijyana na transfer plans. Tubaye beza, equipe nziza yama equipe yandi yose nayahora yishaka. No mu ishuri mbibutse iyo wigaga ukaba uwa mbere, b'abanyeshuri babaga nyine bavuga ngo ese tuzamuvana ku mwanya wa mbere gute, bamwe nyine wa kabiri wa gatatu, guhera aho ngaho nyine bavuga bati biragenda gute. Nibyo Josh Kroenke yatubwiye ati abangaba tugiye kuba backing mu buryo budasanzwe. Ibyemezo bitandukanye byamaze kuba bifatwa muri equipe ya Arsenal. Tubona ingero, ubwo equipe ya Arsenal yirukanaga wari umukuru w'ubuvuzi bwayo, head of medical muri equipe ya Arsenal, bamuziza kukuba equipe Arsenal yarahuye n'imvune nyinshi, abakinnyi bayo benshi baravunitse ndetse bagasiba iminota myinshi this season. Ibyo ni byo ku ruhande wenda, ariko muri transfer plans ya equipe Arsenal Andela Berta bakakubwira ko equipe Arsenal iri prepared ndetse iri financially stable ku level yuko iribuze guspending, iribuze gusprashing amafaranga menshi muri transfer. Yahereye kuri deal mbere na mbere z'abakinnyi bayo yari yaratije, ibanza kumenya ngo ese Jacob Kiviol biragenda gute. Ihita yinjiza miliyoni 14 z'amapound kuva muri equipe ya FC Porto. FC Porto yabaye champion wa Portugal, FC Porto yatwaye igikombe. Equipe Arsenal uyu munsi iri gukora kuri Fabio Vieira kugira ngo barebe ese yagwa muri champion y'Ubudage tukagira icyo tubona. Iyi equipe ya Arsenal iri kureba ngo ese abo bakinnyi dufite, nimba ari Gabriel Theodore Martinelli, nimba ari Benjamin White, donc abo bakinnyi dufite badaperforminga on that level turabakuramo gute kugira ngo dukore upgrade nta kindi no guhuzwa n'abo bakinnyi Vinicius Junior, Julian Alvarez, equipe ya Arsenal. Donc kayumva on that big names, ayo mazina nyina akomeye. Ahanga noneho ngahita ninjira kuri transfer, ariko hano impamvu mba mbanje kunyura kuri ako kantu gato biba ari ukugira ngo nze kukwinjiza muri iyi deal. None wamaze kumenya ngo esi equipe ubundi overall ibitekerezo byayo business wise, transfer plans baratekereza iki. Equipe ishaka kuzira twara Champions League itabashe gutwara, barakubwira bati dukeneye amazina, dukeneye abakinnyi beza kuri top level kugira uze kudufasha kugera kuri ibyo ngibyo twananiwe kugeraho last season. Kandi ibyo tutabashe kugeraho harimo no kudatwara iyo Champions League, igikombe tutaratwara na rimwe, ariko igikombe dushaka at any cost, igikombe tuvuga tuti uko byagenda kose tugomba kugitwara. Bamwita Graham Bailey, uyu ni umunyamakuru transfer insider, umwe mu bafite amakuru menshi cyane ubitwinjizamo, aganira na TBR Tribune Football. Hano barakubwira bati TBR's Football's Graham Bailey confirmed Real Madrid seem unwilling to match his contract demands, which has led to top Premier League clubs being informed about his availability. Ayo ni amagambo ushobora gusanga mu kinyamakuru TBR. Ubwo babandi nyine baba navuga ngo ese detail facts bimeze bite, ujye mu kinyamakuru TBR Tribune Football urebe ibyo Graham Bailey yanditse
urasangamo aya magambo nimo ndagusomera kano kanya ati ekipe ya Real Madrid ntabwo ishaka kugeza ku byo Vinicius Junior yifuza, ni nayo mpamvu binatuma amakipe atandukanye yo muri Premier League ahuzwa nawe cyangwa se avuga ati nimba koko ari available tumenye availability ya Vinicius Junior, kuko uyu ni umukinnyi donc ushaka kuba the highest paid player muri ekipe ya Real Madrid, kandi ekipe ya Real Madrid at the moment bafata Kylian Mbappe as their superstar. Ni na mpamvu muri dressing room mu minsi ishize mwabonye bigorana cyane, mwabonye ngo Chouameni yashwanye na Federico Valverde, ariko no mu kibuga mwibuke ekipe ya Real Madrid uyu musaruro utari mwizigize, harimo n'utwo tuntu twinshi cyane twanze ikibuga. Vina arakubwira ati uyu yaza nsanga hano, Mbappe yaje nsanga hano, why kuki nyine Mbappe waje nsanga hano ashobora guhita nyine mumundutisha, why? Vini mu minsi ishize yahujwe no kujya muri Saudi Arabia, gusa uyu mukinnyi agaragaza intention cyangwa se ubushake bw'uko nyine agikeneye gukina ku mugabane Burayi on those biggest leagues, izo shampiyona zikomeye. Real Madrid irapreciatinga performances ze, ni nayo mpamvu mu minsi ishize mwanabonye abafana basinya petition bagaruka ku kuba Kylian Mbappe ariwe wasohoka kagenda aho kugira ngo hagende Vini. Ibi byose mwarabibonye mu minsi ishize, hanazamuka amakuru yuko Kylian Mbappe ari ryo zina, ariwe mukinnyi dushobora kuba twabona avuye muri ekipe ya Real Madrid. Ekipe ya Real Madrid Vinicius Junior bakakubwira ko arifuza kuba yava kuri miliyoni 15 z'amapound per season zikarenga akagira byibuze muri 25, ku buryo nyine byagwa muri miliyoni 30. Ibi nibyo Graham Bailey muri TBR atubwira ko iyi ekipe they just don't want to match that demands, donc ntabwo bashaka kugeza kuri ubwo busabe bwe, kuri ibyo yifuza Vinicius Junior. Ubwo dukomeze tuganire neza cyane akantu ku kandi, detail yose paka umenye uko bimeze. Sasa mu kuba ekipe ya Madrid itifuza kuba yamutakaza ari free agent mu minsi ishize, gusa ni inkuru nasomye hari mu kwezi kwa gatatu, yes, hari mu kwezi kwa gatatu. Murabyibuka ko ni nabwo noneho hazamutse cyane ibyo kuba Vini atishimye, ibyo kuba Vini donc avuga ati ekipe nimba mutampaye contract nshyashya nakwigendera. Hazamutse amakuru avuga ko ekipe ya Real Madrid itifuza ko nubwo imaze iminsi ibona abakinnyi bari free isinyisha free agent, yo ntabwo yifuza ko hari umukinnyi wayivamo kuri caliber ku izina nka Vinicius Junior ushobora kugenda ari free agent. Ako kantu mukumve neza, yasinyishije Kylian Mbappe imuha signing bonus, ekipe yinjijemo Ibrahim Konate nta transfer fee. Ekipe ya Madrid yasinyishije David Alaba nta transfer fee ava muri ekipe ya Bayern. Ekipe ya Madrid yasinyishije uwo Antonio Rudiger ava muri ekipe ya Chelsea nta transfer fee. Ekipe ya Real Madrid yasinyishije umukinnyi wenyine twavuga ngo yatanzeho udufaranga duke ni TAA Trent Alexander-Arnold ava muri ekipe ya Liverpool, kandi anava muri ekipe ya Liverpool icyo gihe Real Madrid yatimingaga ko byibuze yaza akabafasha muri World Cup, ariko nawe n'umukinnyi bashoboraga gutegereza contract ikaba expired bakaba bamusinyisha nta mafaranga batanze. Ibyo bikaba igitutu kuri ekipe ya Madrid, ariko yo inside bakakubwira ko batifuza kuba batakaza umukinnyi wabo mwiza, cyangwa se wa mukinnyi ufite izina ngabe yagenda ari free agent, abe yagenda nta mafaranga na make binjije. Kuri Vinicius Junior rero turacyari kuri Graham Bailey, uyu munyamakuru muri TBR icyo atubwira. Graham Bailey muri iyi nkuru agakomeza agira ati Arsenal have been linked with the audacious move by Vinicius, with Arteta identified as wanting a winger who can make a clear difference in the biggest matches. Icyamakuru Vinicius
mujye mugisoma, nacyo ni kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane. Ibyo navanye mu binyamakuru nibyo mbazanira. Ubwo mbanze nanasubize babantu ubona kubita inkuru nkamuha detaye, nkamuha inkuru aho nayivanye, ibinyamakuru nasomye akaza nyine just ari against, atabanje no kwicara ngo yumve, atabanje kujya gusoma ibyo binyamakuru icyo bivuga, atabanje gukurikirana iyo situation. Hano Graham Bailey nibyo bakubwira bati muri TBR. Hanyuma muri Fishes inandikira no mu gihugu cya Espagne, umutoza Mikel Arteta yamaze kuba ya-identifyinga Vinicius Junior nk'umukinnyi baramutse babonye amahirwe yo kumusinyisha muri equipe ya Arsenal, umukinnyi bagomba kuba bazana kuko akeneye upgrade mu bawinga be, mu bakinnyi bakina basatira. Arakubwira ati nkeneye wa mukinnyi uri buze kurema ikinyuranyo, nkeneye wa mukinnyi mwiza, nkeneye ya signing iri buze kuba donc signing nziza igira byinshi cyane ihindura. Uwo bita Mikel Arteta.